Kua tutuki ke ia I hapera pāniora te whai kia tū hei roia, hei kai arahi anō mo tōna iwi. Inaia nei, ko te uri o te roroa me Ngāti Whātua, te tuatahi hoki hei kai kaunihera ki te wāri Māori o Kaipara. Hei tāna, ka au tonu ia ki tāna I ki ai nona e whaiwhai pōti ana. Arā, kia riro mana hei waha ngā kaupapa mō te taiao me te iwi te painga, o tira kia whai hoki kia māmaake ngā utu whai whare. Kei a Harata Brown, te roa ngā atu. Ko te uri o tā kiwira e taki nei tana ara ki te kaunihera o Kaipara. I'm humbled to be Te Moana Nui o Kaipara's first Māori councillor, and I just want to make my whānau proud. Poho kukupāna tōna no marae nei te hauhanga arongo, te kāinga o te kuihi o te whānau parore o te roroa Ngāti Whātua, me te mōhio hoki tupu mai I hapera paniora ki tā kiwira tonu nei. It's amazing. You know, it's a credit to her, a credit to what she's done, you know, and how she's gone about commerce, I suppose, political, you know, she had some political ambition, so it's been really, really good. And you know, by extension, we gain from that. First order of business was to sit down with our mayor, who drove quite an anti-Māori seat campaign. I've done that, and I feel confident that, dare I say it, we can work in a co-governance relationship together with mutual trust for one another. Ko te māma nei e toru te kaimārima ngā tau te kai whakahaere I ngā mahi taiao mo te runanga o Ngāti Whātua. A vast amount of experience. Her legal background is definitely going to be her priority, but not just that, her connection, not just to Takiwera or Dargaville, but to the rest of the Kaipara. She has connections to Te Roroa, Te Uriohau, Ngāti Whātua and Ngāpuhi. Tuia ki tēnā he māngai hoki te roia o mua mo te poari o tētahi atu anō o ōna iwi ara a Te Roroa. Te Roroa fought hard for the Māori ward was we saw the need to have really good, robust engagement around the board table to ensure that there was really good development happening within iwi throughout the Kaipara. Ko te taiao, ko te iwi Māori o te moana o Kaipara, me ngā take whare ngā kaupapa matua e kawe nei e paniora. You have to have the ngākau for it. You have to want the best outcomes for your people, and I'm purely here to help uplift our people and to bring our people home as well. Ai marika he ara hau, he mahi hau mō iha pera pera pāniora. Harata Brown, Te Karere.